Hajdasado Navada Lawrence Well Kayak Saya Ibuta Explorer Ibuta Australia Buda ai Amrahia Yak Mardum Ibuta ke ai Nabuta Darwish Bejar pada Darwish Bejar Jakrani tribe Mardum Ibuta इसी हम हमूदा होश्तर आरता और जामने दूता पता अंग्रेज़ां इसी बाबताओं बाज नबिश्ता करता इसी किरदे बारे नबिश्तश करता इसी मतलब तारीफ तोसी पेश करता देगा एक बलूची बूता के आई नाम बूता दोस्त मोहम्मद इसी हम ऑस्ट्रेलिया मतलब बिजनेस है तहा इसी शरे कंट्रीब्यूशन बूता और बाजें कार बूता इसी सर चे पता देगा कि बूता शुमे पीरो के गुलाम बदुल्ला के बैतुल्ला नाम सर बूता पता गुलाम बदूला मशहूर बूता क्या गुलाम बदूला हम क्लेम करता कि अवली सरा के आई मन क्लेमरा नहीं था 18 सेंचुरी और अवली मर्दों हम बूता कि आई क्लेम करता कि अवली मर्दों मांग बूता कि मायदा ये होश्तराना ईशानी सरा चे आवर्त का नू और गुलाम बदूला हम बाज़ें तिजारत तंग शर्रें कंट्रीब्यूशन बूता आई मतलब मुल्की हवाले बाज़ें फ़ायदा दाता इंटरनेशनली हवाले वो चाइना है वो इंडिया आई एक रिश्ता बिजनेस से जोड़ बूते का ई बाबता तो मरे ईशानी बाबता कमो सरपदी दात करत कने I'm a time Australia colonized butta na Asia attega because Europe attega Europe was greeny sub-zame on the or bad be compared to Australia a dry climate idai ka or na be the season the bas harsh climate Australia gura e attaga ida ama time gari nabuta train line build kot nakota because Australia bas mazane continent gura isha realize kota ma Australia chu buzure na gura ama time British rule butta India sara e shotaga gura ame Balochistan anchi location Balochistan connect ka Indian subcontinent ta Europe gona ame ancient trade route se gora ame mardumi nama Lawrence nama gere ame butta yak ship pe captain ishia UK ach travel kota regularly Australia Indonesia India ishi ame route butta gora ish ama time India Pakistan yak mulk ke butta amoda ishia dista butta ke camel chew use biga gora ishia suggest kota ke ma Australia to ka camel biare watira expand bikini wataram build bikini gura first ईशान बानो ईशान केमलन के औरत का ईशान ची में टेलीफोन तारा नहीं वास्ता ची जरूरत ईशान ची बूता के ईशान चो ईशान ऑस्ट्रेलिया बिल्ड करने बूता ना मतलब गाड़ी मोटर ना बूता हमें या करा जॉन ईशान गुरा में वास्ता आर्तगा के ऑस्ट्रेलिया बिल्ड बेबी ना गुरा ईशान हमें टेलीग्राफ लाइन बिल्ड कोता गुरा फर्स्ट फ्लीट अस्ता पोर्ट अगस्टा पोर्ट ना हमें साउथ ऑस्ट्रेलिया the money great granddaddy land kota Fremantle port randa build hota like 1829 Perth established butta white people ida settle butta gura Dervish Baija Dervish hame first fleet to gona atta na hame wati camels ani goma 1860s आता 1816 1819 में ज़माना आता है निकला और 1860s ए टाइम आता गुरा अमशियाबाद दिगे फ्लीट अत्तगा बैतुल्ला शोमा नाम गे बैतुल्ला हमें फ्लीट अत्ता like 1880s अंता बैतुल्ला was 14 years old boy बुत्ता कसाने ने बुत्ता वती आमे स्टोरी मामे was rana because amani great grandfather na mani piro ke 14 years old butta shutab Karachi awati uncle goma trade wasa Khemari port sara Karachi graishi uncle ishi ramoda yala ka mushi man rawa business kana to am the wait ka man wapas kaya tara pick kana gura badula nishta bhi amda sine chalaga bhi ke ame ushter load bhi ga ship pe sara na या कुछ तेरे कमो मस्ते ने भी दस न जा न दा गुरा खसरा दस न दा गुरा बादुला वती हेल्प ऑफर का because I already camel man भी I already trade करने गए हमें एज तो का
ama time teenage na butta ami balochi culture to kawa ya to mazane ya kisane, that's it, there is no in between. Gura a 14 years old to ka ya grown man e consider butta gura a hame masti oshtera control ka gura ship pe captain ishera gushi to mani goma bombay ya kai is already sariya shota bombay wati uncle goma wati kaka goma I wish you Bombay no big deal. Ero bale captain ara ancho message rasi ke tara Bombay narogi tara rogi Jakarta Indonesia town. Gura e kaya 6 weeks बाद Jakarta rasa ना Bombay cancel भी वापस Jakarta यल दिया kaya Port Augusta South Australia gura a captain ship pe kamowari भी के 14 years old boy ma तो एक kadur kasai nahi bale e badolan na torsi ishera gora yak senior camel driver e dasta da guardian e ame ship pe captain bhi badule guardian bhi gushi shi khayal ka ishera ma aata gora ame mardom Faiz Mohammad Dost Mohammad ame kamo mazan biya हमें बैतुलेरा वती गार्डियनशिप पे तजूरा trade to ka man kana gura already trying big camels and to ka ikrim abare nabiti gura haini gona lip ka nin ka ini brat bi ani kasani chok bi gura early 1890s and 1891 ancho first 1888 gold discovery bi Western Australia ta gura Faiz Mohammad Dost Mohammad ara ame contract narasi gold che camels help kota ame aap burta saman burta mining gold mines anita soul find bi yanyar ame contract narasi digire ara rasi bale 1891 ne Coolgardie gold find bi ame Western Australia ta ame contract gura Faiz Mohammad Dost Mohammad Ishana Rasi ke Shomanu Bore services supply kanita aap wara saman wati camel ani sara gura Baitullah wati ame guardians ani goma kai Coolgardie wati amda settle biya gura amda che e wati wasta baz zar paida kana ne gura amda live kana services provide kana gold ame jagera Western Australia bisha golden triangle ame world दुनिया अच्छी अल्लाह बिल्ड कोता कि हमदा सोर तरह पट्टे सरा कप तक रसी तो थोड़े तो रसी still to this time मर्दम रवा gold find करना जो पट्टे सा जमीन सारा हमदा गुरा रवा gold mine नहीं तो का live करना supply करना Kalgoorlie ste anga thak shuma bore Kalgoorlie roads bigger than normal because ama time camels ani ame cart butta na posta ame saman azura camel wa U-turn kot naka camels are balai cheeze loti turn kan ge wasta gura Kalgoorlie bas famous hai Coolgardie wati balai road ani nama che ke e road saje ame camels ani wasta mazan kotna ke it turn bekana easily amuda carriage hotel aste still ama camel driver ani hotel o paska modema re Lenora Menzies Agnew ame saje mulka ani ta gold buttaga gora e camels ani gona ancho rawan buttaga wati ame gold discovery gona saman ani goma services ani goma amuda gold find be obviously saje opportunistic kaya ke man bhi amda che benefit bikna gura Irish attaga English attaga Eastern Europeans attaga gold find kanga pe Americans attaga shana log loti shana aap loti shana warag loti e saji services gura ame balochani camels apotaga ame saman shani warta attaga yak town yache Dumi town ame gold desert ta utta aap na butta e sajin baloch buttaga e atta buttaga Balochistan ache already trying buttaga Balochistan भी एक dry climate है आपare chu manage करना गुड़ा इशन शुद्ध चाक जतगा इशन युवाता इशन जमीने
soil charita, rekara charita, zanta ke idache mana sharing quality aprasi, idache mana kharabi quality aprasi, gureshan chat jatgaini wasta, shani wasta warak burtige, aap burtige, saman burtige, building materials burtige, mining equipment burtige, hame fami services datige wati camel le sara. But obviously, mardum kaya, gura social disruption bhi, gura police appoint butanga, gura police ana training datige camels anita, miners ana train datige camels are chu control kane, chu services bekane, gura early Australia history toka saji gold business go ame ushtirani sara butta balochani ushtir buttaga aya control kotaga aya build kotaga अन्य मर्दों के शनि नाम हंसते हैं चूँकि हिस्ट्री था या डॉक्यूमेंट्री नहीं था हंसता चूँकि नाम कहते हैं दोस्त मोहम्मद हैं या कि शुमे वो हंसते हैं या कि दरवेश बेजार हैं ईशानी में नाम ने कहता हैं गुड़ा ईशानी फैमिली या चूँकि जकरानी हैं शुमा रेंदे ईशानी च पुष्टपद ओ बादग फैमिली हंसता को हमोदा यहाँ कहता या पर मूव बूते शोता कहाँ हमें question. It's an interesting question. Is she mazne detail yaste? Bare mashote kana. Hayani ko mache butta. Haya attaga ida sur kota. Ayni trade off hame butta give up wati heritage and be here. Na gora ayani chok aya wati lose kotaga. Most of them are wati lose kotaga. Baitullah kamo different butta kamo anye kesa dige pen butta ja yakke to an kasani umra atta butta dige saji mazan umreta atta butta na e atta butta 14 years old 15 years old butta wapas atta Western Australia settle butta ishiara 1898 ha Murchison ida chek jaga yaste Peak Hill Goshanti hamoda yak mazne flood deke ना अमा गोल्ड टाउन है अमा भी गुरा ए बैतुल्ला चून का पांच या शुष्टे दूरी वती सामान लौट का कसर नगोशी कसी हेल्प न लोटी ए विषय मरवा हमें कम्युनिटी ना हेल्प करना गुरा ए रखो हमेशा ना हेल्प पे वास्ता वती वर्क दूरी प्रोविजन सर्विसेज दूरी वती उष्टेरा निसारा यो का flood across ka Murchison river across ka mero community ya help ka pura amshi recognition e wasta Asia ra first mardum bhi camel driver bhi alien bhi color mardum bhi Asia ra daya citizenship Asia ra Australian accept kana as an Australian Asia ra gora ame color class ache kashan na hame she advantage ame be because it was brave bitte gora she acknowledge be she contribution acknowledge kana share award rasan dayanti manikela me photo be shoma find kota pati jacket sara ye award aste da shoulder sara gora ishera Australian citizenship pe rasi gora ishera saji rights rasa e zameen git kut ka property built kutka gura e bi ak madani property tycoon e bi gura raw e what government ekra apply ka gura e wati station giri hame bi 360,000 hectares hame north map magnetic way gura amoda e wati hame wool station sheep station built ka because ama time white people eda kaya I think kana ke e climate to kawa to digate kut nakane ishech best in to sheep station cattle station pachka gura mazni range lines mardumana daya bore 100 years lease bore shoma sheep grazer be by cattle graze kana gura mardum rawa ami kana gura betul air be 360 odd acres land zameen rasi gura ha hamda chi watara build ka camels wati use ka wati service e wasta wati sheep e wasta business e wasta hamda chi gura ama time aboriginals ana kasha dan kana chi ke aboriginal Australia consider na kante ke insana baitullah wat
culture मर्दों में भी बलोच हुआ by birth compassionate marduma अर्थ कसरावती तेरा जागा दया ना गुरा ईशानी सजी जमीन आना white people दया इंग्रेज आना बोरे कैटल स्टेशन कने चे कने जमीन गुरा divided बिया लैंड ऑर्डर बिया ईशानी जमीन तंक बियान भी नेटिव मर्दुमा निवासता बैदोला चूका Aboriginal ana allow ka wati zamine sara ushi be shoma wati way of life bininde hunt kane gather kane shana allow ka shana stop naka gora hamshi ame reason ach baidullah arwa de trouble tabi white people ani gona ke to Aboriginal ani wasta chiga ka share bale Australian citizen ne bi ani gona ch zyada cheez na kut kana bale gora hamda ch Aboriginals baz love kana baidullah still to this day ma rawi mat magneta wati मजनी अब्बा जा गया ना अमुदा अक्कसा पीरे नाना कुल्ले नाना स्टोरी यानी हबारी के बैतुल्ला बुत्ता मेरा चू मैं हयाल कुतगी मारा चू प्रोटेक्ट कुतगी white people anche मैं चोका ना चू she protect